siang, selamat sore, selamat pagi teman-teman semuanya. Malam. Jumpa lagi dengan saya di channel Yulili. Kali ini kita mau ke Simsasoy. Ngapain darling? Acaranya hari ini ke Simsasoy? Menghadiri acara pernikahan teman kita yang lagi bahagia. KUA Simsasoy. Ya, jadi kita datang ke sana untuk menghadiri dan menyaksikan bujuku menjadi translatornya salah satu teman PMI Hongkong asal Brebes. Bagi teman-teman yang penasaran, oke, tonton terus video saya sampai selesai dan selamat menonton. Terima kasih. Oke teman-teman, start from Causeway Bay ya. Kita naik habis. Oke, dari Sipatatong. Oke, let's go darling. Perjalanan dari Causeway Bay teman-teman ya. Kita mau ke Simsasoy. Jam 3 lho wisan. Dan naik, Pian. Oke teman-teman, udah nyampe Simsasoy dan saatnya kita keluar ke exit. Pinggir kene dhewe. Paling pinggir. Pinggir kene dhewe. Wes. Oke. L6. Oke. Karena waktunya sudah mepet, jadi kita ngiprit. Oke, lantai berapa deh, Ling? Ayo, UB hall. Hah? Hall. Boy. Hall. Ini lantainya UB. Munggah, darling. Let's go. Kita ketemu sama pengantinnya. Halo. Enggak gelem deh. Dan ini halo penantinya. Tanyain dulu. Persiapan Oke. untuk Oke. Thank you. Go ahead. Thank you. Nah ini teman-teman ya, ini adalah tempat untuk menikah. Kamu Bagi duduk, teman-teman Pian. yang mau menikah di sini monggo, tempatnya masih luas dan siap menunggu teman-teman yang mau menikah di Hong Kong. Nah caranya bagaimana untuk menikah, gampang dan sangat mudah sekali. Yang penting punya kontrak kerja, punya visa, punya Hong Kong ID. Bojoku, kenapa dek gini? Hah? Kenapa dek gini? Golek sego goreng. Nah teman-teman ya, monggo-monggo yang mau menikah, kita siap untuk datang dan menyaksikan. Married. Selamat untuk mbaknya Oh, this is dan a married. bapaknya menjadi warga Indonesia dan mbaknya menjadi warga negara Hong Kong. Congratulations. Selamat siang mbak. Bagaimana mantan anyar perasaannya? Deg-degan, ganjang. Bukan siangan. Selamat ya mbak. Terima kasih. Semoga bahagia langgeng samawa sampai jannah. Yes. Babin is okay. Take the video. Okay. Okay, thank you Okay. so much. Oh. Makasih ya. Salah satu temannya Mbak Susi ya. Jadi saksi hari ini ya mbak. Alhamdulillah, semoga temanku langgeng Iya. sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini jadi saksinya Mbak Susi ya, untuk Only put pernikahan di sugar. Hong Kong ya Mbak ya. Iya. Oke, terima kasih banyak atas kedatangannya. Now, sir and madam, your marital officer will come. The buyer to go, you stand up, please. And then your witness, no, you stand up, you sit down, please. And then your marital officer, you speak marriage law. Please exchange rings, the groom first and then the bride. Please take marriage roll, the groom first fell back. And then the bride in this fell back. And then in happy time you speak English language. Madam, you are
one by one you speak English language, and then you are sure you listen English language. Okay, and then you sit down please, and then you sign your marriage certificate. 咁一陣間咧註冊官讀完嗰個英文咧，你就唔使讀英文噶啦，你用翻，你用 listen Yes. language。 Language here now. 唔係你而家話俾你知大概講乜先。咁一陣間註冊官讀完之後咧， You speak in英文. Ông sẽ không thông qua. Okay. 係啦。哦呀呀咁我一陣間會 refer to your me your officer you speak English language. Everything. And then your share In Indonesia. In Indonesian Yeah. language your madam. Yes. Okay. Okay. 咁你而家 try to Indonesian speak 話俾你知。 Okay. Depan itu punya stand up stand up. Before you are joining matrimony, it is my duty to make sure of the sum and binding character of the marriage contract under the marriage ordinance, which is in law the voluntary union for life of one man and one woman to the exclusion of all others. Therefore, for the perfect taking of each other as man and wife in my presence and in the presence of the persons now here, and for the subject of signing your names to the event, you become legally married to each other, although no other rites of civil or religious ritual shall take place. Oke. Sebelum kita adalah acara seremonial hari ini, kita akan menikah dan pasangan suami istri dan segala sesuatu bentuk kontrak dari pernikahan dan peraturan yang mana akan mengikuti hukum yang akan berlaku antara laki-laki dan perempuan dan hal yang lain. Dan setelah pasangan suami Lei dan sampean Susilo Pati akan menjadi dipersaksikan di publik dan satu sama lain akan menjadi suami istri yang akan mana bahwa ini dari konsekuensi pernikahan Anda dan tanda tangan atas nama Anda berdampak bahwa ini sudah sangat diresmikan dan resmi di pemerintahan dan juga meskipun keperbedaan agama dan kebudayaan ataupun tempat. Bahasa Inggris. I call upon all person person be present represent to witness to witness that I suami to take the nama sampean Susilawati to be to be my my lawful lawful wedded wife. wife. Okay. Lawful husband, right? Oh, you should be this. Oh, here. My lawful husband should be. Oh, okay. It is declared It is declared on behalf on behalf of of nama sampean Susilawati as follow. I call upon all person here present to witness that I nama sampean Susilawati to take the to take the nama suami sampean Diwala to be my lawful my lawful wedded husband. Okay. Congrats. Oke. Duduk sini. Duduk situ loh. Oh iya. Oke. Berarti saksi kok. Tanda tangan saksi. Nah.
好，咁你就係同佢 OK, thank you, sir. 咁等結婚證書啊，陣間 OK, OK. 喂，多謝，多謝阿 Sir。 The buyer and the buyer stand up. 咁啊，結婚證書 This is the marriage certificate，好快嘅，同你一齊，好，咁你就係。 多謝。 ditunjukin ini foto. Take foto. HP-ku di kamu, darling. Mbak foto. Bentar, Mbak ya. Masker dibuka. Luar biasa dan inilah mempelainya. Iya, ya. Nanti oke. Siap, mudah-mudahan semuanya sehat. Dan sekali lagi bojoku, Hai. ya wis. Hadir di nikah dan ini mbaknya saksinya. Makasih semuanya. Oke. Lewatnya situ exit. Foto Foto ya, tek. silakan. Foto-foto. Mantap. Mbak senyum, Mbak. Mbak Susi senyum. Nah. Senyum. Oke. Berdiri. Peluk, cek. BTS-nya seru ya. Ya, fotografer kok. Senyum, Mbak. Kok kamu dekat banget loh, he. Kenean itu. Enggak. Ayo, nyo. Ini behind the scene-nya. Syuting mbaknya. Oke. Teman-teman, kita udah selesai acaranya Moci. ya. Aku Dan tahu. kita mau diajak makan dengan Mbak siapa, kenalan dulu, Mbak. Sini. Mbak Ida. Nah, jadi saksi pertama kali ya, Mbak ya di Hongkong. Iko yo menikah. Jadi saksi. Pernikahan di Hongkong pertama kali jadi saksi. Dan pertama kali menyaksikan.